taksi se whaamatalanga. Tere te ngai koe vini matapana I rātou sila whama. Mātou te tantonu, te pai ae o tu te tere mai tu taulangi. Le awa tino e taksi lo tātou whamoe moe. Ioi, o le susunga I amatani ese, o le lupe a inga tā whaalele. A le taulanga tamata koe, mo le pinangalo o le atua. A le a tātou pia o ia a vea mataitai. A le taulanga tamata o koe, a le warota wai wha mua. A e tārofa, e ui na pai langi le tuli ngasi a le sunga le kopo. A e tātou te le pai loto. A wāpai mai lawa yoku. O le atua na te poa I mai, o ia koe na te toi a vete. Ia ero maia. O le atama whai atu ni alofa anga o le awalofa wai pa mua manisi. O lo ustosoani ai lato. Lato umana manesa anga lue mene lama koe taita I pipilia. O le awalofa o le alofa sisima taitai. Ke paretua I a katui. Paretua I tui e koko. Tainane le apioma le presenio le awalofa I a kui. Mare na me loa le awalofa wai pa nei. Ia le ate atu le na la au. Maona la e mo tamia. Tangi,
ata o le amato misia. Papa ia ina
We'd like to ask all of you, please, to make sure that there is absolutely no camera, no videos, no nothing inside the chapel when we have the services of our beloved Bishop Atanyese. Please, it is time for us to get inside the chapel as the service will begin in a few minutes. Baptiste.